bilo čega što bih rekao, naglasio bih da ne postoji vlast i ne postoji skupština. Ovo su uzurpatori i mi moramo biti svesni i stalno ponavljati, ne zaboraviti nikako da kažemo, da sebe podsjetimo svakog jutra kad se probudimo, da je trenutna gomila ljudi koji tih spodova koje sede u skupštini i tih spodova koje sede u takozvanoj vladi Republike Srbije, da su to uzurpatori, da su nezakonito došli na te pozicije, da sve što oni rade je nevažeće i unapred osuđeno na propast i da će svako ko sarađuje s njima morati da vrati sve što je nezakonito stekao i sve odluke će biti poništene. A najveću odgovornost za to snosi onaj koji je sve to organizovao, koji je to doveo u ovako stanje, a to je trenutni šef države, to je predsjednik koji je zakonito na toj funkciji, u tom smislu da možda možemo da poverujemo sada posle svih ovih iskustava da je ipak pobedio na tim izborima kada je se glasalo za predsjednika Republike, ali isto tako postoji velika sumnja i u to da je korišćeno sve što je moglo da dovede do toga da pobedi lažju, prevarom, krađom glasova, uzurpacijom celog sistema, a nakon svega ovoga što se sada desilo posle ovih poslednjih takozvanih izbora koji su bili nezakoniti, nelegitimni, znamo da je glavni krivac za sve to upravo on svojim delovanjem i nedelovanjem i da je doveo do svega toga tako da izgubio svaki legitimitet i tog položaja koji bi možda mogao da se kaže da je zakonit. Tako da ceo sistem i izvršna vlast i sudska vlast i zakonodavna vlast su potpuno nezakoniti, nelegitimni i u krajnjem slučaju samo poništeni, samo uništeni i zaslužuju da budu uklonjeni svi predsjednici, sve osobe koje sede na tim funkcijama kako bi Srbija mogla da se spase i da se povrati u normalan politički, ekonomski, finansijski i svaki drugi život. To je odlično pitanje, da li je naše društvo spremno za potpunu promenu političkog sistema u Srbiji. Nije lako odgovoriti na to zato što nemamo pravo dubinsko istraživanje javnog mnjenja, ali po komentarima na društvenim mrežama, po opštem nezadovoljstvu građana, po razumevanju da su upali u vrzino kolo iz kojeg nikako ne mogu da se izvuku i da se izražava jasna želja i potreba za nečim, da se nešto desi. Čuju se ti pozivi da neko uradi nešto nekako da bismo se izvukli, da bismo se spasli i da bi imalo smisla i dalje živeti u Srbiji. Očigledno je da postoji potreba, to jest očigledno je da postoji shvatanje da je nemoguće više produžiti ovako da se živi i radi u Srbiji. Zato bih rekao da je odgovor pozitivan, to je da postoji spremnost u društvu, ne postoji svest o tome šta bi to trebalo da se desi, kakve promene sve treba da se dese i to je jedna od teškoća u govoru, obraćanju narodu kada se želi predstaviti neki novi politički program koji bi doveo do toga da dođe do tih promena za kojima ljudi čeznu. Problem je veliki u tom, i ovo ne govorim kao neki nadmeni doktor nauka koji je doktorirao na državnoj upravi i na državništvu i to predaje već 11 godina na najvećem univerzitetu u Latinskoj Americi, nego govorim zaista iskreno kao čovek koji voli svoj narod i koji želi da realno vidi tu sliku bez ni podaštavanja, već da se shvati, da se razume da je tako kako je i da to moramo uzeti u obzir da bismo nastavili da nešto radimo, to jest da bismo počeli po prvi put zaista nešto da radimo. Znači, narod ne razume sve to zato što ne zna, nije obrazovan na tom nivou, nije upućen. Naravno da ima pojedinaca, čak i čitavi grupa koje to sve lepo znaju i razumeju, ali sad govorim uopšteno za ceo narod. Kao što ja priznajem da ne znam ništa o fizici, matematici, to jest ne znam onako kako bi trebalo da se zna kad bi se bavio ikakvim poslom u tom polju ili u tim poljima, tako treba priznati, svako treba da prizna ono što ne zna, a to je najosnovnija stvar kod mudrog čoveka je da shvati da skoro ništa i ne znamo, ali da ipak znamo nešto dovoljno da bismo mogli u našim ograničenim ljudskim sposobnostima da pokušamo da nađemo neko rešenje.
Zato treba pristupiti svemu tome dobronamerno, otvorenog srca, čistog srca i nadati se da će većina ljudi da shvati, ili barem onaj potreban procenat ljudi da to razume, da shvati, da podrži, jer može se nastaviti sa kuknjavom i sa žaljenjem i sa tom čežnjom da se nešto desi, ali dok neko ne zasuče rukave, neće se ništa desiti, a najbolje bilo kad se zasuku ti rukavi da se tačno zna šta se želi postići. Sada postoje grupe koje to vide, razumeju, a mislim da postoji ova nova grupa koja tačno zna šta su problemi, ali se ne ograničava samo na definisanje problema i na ponovno pričanje o tome koliko nam je teško, kako nam je teško, ko je sve kriv i tako dalje, što je odlika beznađa, već imamo jasan program, jasno viđenje šta i kako da se promeni da bi mogao da funkcioniše taj politički sistem koji kontroliše sve druge sisteme, a naročito ekonomski, to je finansijski, koji najviše zanima običnog čoveka. Jer većina ljudi u svim zemljama sveta, u svim dobima ljudske istorije se najviše zanimala za to osnovno, da može da živi udobno i da sa svojom porodicom, sa svojim prijateljima može da proživi ovo malo godina koje imamo na ovoj zemlji u nekom miru i u nekom dostojanstvu, bezbrižno koliko je god to moguće, jer jednostavno većina ljudi se i ne osjeća sposobnim, niti želi da se bavi nekim od tih viših takozvanih funkcija u životu, već želi da proživi svoj život na što lepši i blagotvorniji način. I ovo pitanje o sudstvu, kako ga vidim i da li je ono nezavisno i po kom principu funkcioniše, je jedno od odličnih pitanja koje ste postavili. Mi nemamo sudstvo, to možemo reći u Srbiji. Zvanično naravno da postoji na papiru i postoje ljudi koji primaju plate za te funkcije u državnoj upravi i postoji definisano kao jedno od 3 grane vlasti, kao sudska vlast, ali u praksi, u realnom životu ono ne postoji. Ne postoji ni Ustavni sud. Najjednostavnije reći je da su se oni samo ukinuli. Znači da je sudska vlast samo sebe ukinula i u potpunosti se izgubila iz političkog života Republike Srbije današnje i postala je potpuno zavisna ta grana vlasti u ovom slučaju od funkcije predsjednika države, to jest od funkcije šefa stranke koja je uzurpirala potpuno vlast u celoj Srbiji. Tako da se može reći da u potpunosti ne funkcioniše, osim kao oruđe te male grupe ljudi, uzurpatora celog sistema i cele države, koji su jednostavno preuzeli sve kako bi mogli da ostvare svoje usko lične interese, uz one interese koji su im prvenstveni, koje moraju da ispune, a to je da izvrše naloge i zadovolje naređenja svojih naredbodavaca iz inostranstva. S obzirom da to veoma dobro rade, daje im se i ova cela sloboda u uzurpiranju celog sistema i iskorišćavanju njega za svoje sopstvene lične interese, što sujetne, pitanje sujete lične tih vođa, a u najvećoj meri su to u stvari najbedniji, najprizemniji privatni finansijski interesi, znači opšta pljačka i čerupanje Srbije, kako bi te nezajažljive ljude na neki način zadovoljili. Jer ta praznina u njima, ta ispraznost duhovna, emotivna i svaka druga, ta patologija koja postoji u njihovoj psihi, ne može da se zadovolji ni svim parama sveta. To je ono što je najvažnije da se shvati, a njima je kao pokriće svega toga potrebno da drže sudsku vlast, jer sudije bi trebalo da sude po pravdi i po zakonima najviše, pošto je to u stvari osnova sudskog sistema. I pošto niško ne bi mogao da postoji taj sistem da bilo šta presudi u njihovu korist i da izbegne nepresuđivanje protiv njih, onda taj sistem mora da se uništi
kao što grešnik uništava bilo koga ko može da upre prstom i najviše voli da unakazi onoga ko je pravedan i ko je čist pred Bogom i pred svetom, da okalja to kako ne bi moglo da se usporedi niko sa tim ljudima, sa tim pravednikom, jer onda ne može niko da ukaže na nešto ispravno kako bi dokazao i prikazao javno neispravnost, grešnost, kriminal i svu grdobu tih koji trenutno vladaju Srbijom. Pitanje o kriznom štabu i zdravstvu u Srbiji je veoma bolno pitanje. To je suština celog ovog sistema, jer kao što ni psihološko zdravlje, ni psihičko zdravlje nije dobro u Srbiji, ni naroda, ni pojedinaca, ni celog sistema, tako i to telesno zdravlje isto nije u dobrom stanju, a to se sve odražava i na taj takozvani krizni štab, koji je jedno puko političko oruđe i to je očigledno svima, jer jednostavno ovo iskustvo možda je na početku moglo da izgleda kao da se zaista brinu za zdravlje i za dobrobit stanovništva, ali posle svih ovih iskustava, što bi trebalo najmanje par sati da se sve to nabroji, objasni, razjasni, uporedi sa pravim delovanjem, ispravnim delovanjem, tako da nemamo vremena za sve to, ali se može zaključiti iz svega da je to političko oruđe, da su to ljudi koji su prekršili sve norme moralnog ponašanja i pretvorili se u puke kriminalce koji jednostavno terorišu svoje sopstvene građane, sugrađane i rade za lične interese jedne vrlo uske grupe, to jest jednog psihopate koji je na samom vrhu celog sistema. Dakle, zdravstvo je celo postalo oruđe u rukama jedne stranke, u rukama jednog čoveka, a krizni štab je samo centralni stožer koji sve to vodi, koji se ispoljava pred ljudima, pred građanima u javnosti kao jedna grupa udarna terorista koji sve to obznanjuju stanovništvu Srbije i time ga terorišu i dovode u stanje bukvalno okupacije. S obzirom da sam i sam u dijaspori, ovo pitanje o odnosu države prema dijaspori i da li tu treba nešto promeniti je veoma bolno pitanje, opet, sve kod nas je bolno, zato što dira u jednu veoma tananu nit u našim dušama, nas Srba koji smo i drugih koji nisu Srbi, jer nije samo srpski narod pretplaćen na to da voli tu državu i taj narod u kome živi. Ima tu drugi koji nisu Srbi ili se ne osjećaju Srbima, ali imaju svoje porodice, imaju svoje poreklo, imaju svoju vezu sa tom svojom otadžbinom i možemo reći i domovinama koje ne osjećaju kao otadžbinu, ali to je njihova rodna zemlja, rodna gruda i tamo su im koreni. Znači, mi znamo te ljude i družimo se s njima i nisu svi neprijatelji. Naravno da ima onih koji su jedva dočekali da odu i da rade protiv Srba, ali većina je makar ravnodušna, to jest bar brine za svoje porodice i za svoje sunarodnike koji žive i dalje u Srbiji. Ali država već decenijama, pa skoro 70 i nešto godina, a možda i više, zaista ne radi ništa u pravom smislu da bi iskoristila potencijale dijaspore, da bi se povezala, da bi mogla i dijaspora da utiče na život u Srbiji u nekom pozitivnom smislu. I svaki put kad im to treba, oni iskorišćavaju dijasporu i koriste nas kao neko oruđe, sad nekada kao pozitivce, nekada kao negativce, kako bi prikazali sebe u boljem svetlu. Uvek je to u korist njima, a na štetu nas, iako nekad izgleda kao da rade za naše dobro. Mi smo videli onu situaciju od 2000. godine kada se pojavili ministarstvo, pa je svedeno na sve niže grane, tako da je danas samo jedna, mislim, kancelarija ili neki najniži nivo, iako su tu sve skoro isti ljudi koji jednostavno tu rade iz svojih ličnih interesa, iz karijere, zbog svoje karijere, a uopšte ih ne zanima i skoro nikada nisu napravili neki prijateljski gest iskreni prijateljski gest prema dijaspori, a kamoli da nas tretiraju kao ravnopravne građane koji imaju sva prava kao i svi drugi građani Srbije, bez obzira što mi živimo van. Tako da je potrebno tu suštinski, dubinski sve promeniti, razoriti ovaj trenutni sistem u potpunosti i uspostaviti potpuno novi
odnos dijaspore i matice na potpuno novim principima, na principima jednakosti i bratstva, u stvari shvatiti koliko je neophodno da se udružimo, da udruženo radimo kako bismo obnovili Srbiju, a naročito u tom smislu da se omogući povratak ljudima koji su već stariji i koji žele da posljednje dane provedu u svojoj otadžbini u Srbiji, što bi dovelo do velikog preseljenja nazad u Srbiju, i to ljudi koji imaju prilično dobre materijalne uslove, koji bi došli nazad sa svojim bogatstvima i koji bi ubrizgali jednu finansijsku injekciju u krvotok Srbije, a drugo, što bi puno novih poslova, naročito u zdravstvu, mogli da pokrenu i uslužnim delatnostima, jer će svima njima trebati neka nega, neka pomoć u životu, u svakodnevnom životu, a isto tako mnogi od njih bi hteli da pokrenu neka preduzeća, neki biznis, što bi mnogo bolje bilo nego što se sada radi, gde se finansiraju samo oni koji žele da izvuku bilo kakvu vrednost iz Srbije i da je prebace u svoje zemlje i na svoj lični račun. Tako da je neophodno da se sve to promeni i da dijaspora postane jedan od ključnih elemenata, a ne strani investitori koji u stvari tu dolaze samo radi sopstvenog interesa, jer niko neće da ulaže nigde ako to nije u njegovom interesu. To nisu humanitarne organizacije, a i one u velikoj meri samo služe kao oruđe nekih stranih vlada koji finansiraju kako bi se postigli neki politički ciljevi tih država koje ih finansiraju. To znamo već iz iskustva, možda smo bili naivni 90. godina kada je sve to krenulo, ali već naročito mi koji smo živjeli i radili u takvim organizacijama, videli smo iznutra kako sve to funkcioniše, tako da smo uvek svesni toga da je bolje imati naše ljude, naše građane, naše sugrađane, našu braću, koji bi želi da se vrate u otadžbinu i da tamo počnu da rade i u svom interesu, naravno svako radi u svom interesu, ali da taj interes se poklapa sa interesom naroda i te države Srbije. Pitanje o radu parlamenta i o toj situaciji gde u parlamentu ne postoji ni jedna opozicijona stranka. Dakle, već sam napomenuo na samom početku da ovo nije parlament, ovo je samo jedan ogoljen cirkus koji prikazuje kako izgleda kada ne postoji nikakav demokratski, otvoreni politički život, niti mogućnost da se bavi politikom, sem ako niste u službi čoveka koji trenutno ima tu iluziju da vlada Srbijom, to je samo podizvođač radova od strane ovih stranih interesa. Parlament ne postoji pošto je zasnovan na kriminalu, na kršenju prava, ima stari pravni princip da se kršenjem prava ne može stvoriti ništa što je pravno osnovano i da ima nikakvu vrednost. Znači, parlament, to je skupština, je organizovana nakon krađe, prvo izbori nisu sprovedeni kako je trebalo, a znamo svi da je bilo krađe glasova i da jednostavno je nemoguće da su ovako u ogromnom broju pobedili i ušli u taj parlament kao predstavnici samo onih stranaka koje su u službi osobe koja trenutno upravlja svim tim korumpiranim aparatom i države i partijskog života, jer ne želim da kažem da je politički život, da on postoji u Srbiji, jer to nije politika, to je samo partidokratija, kako bi rekli, i korumpiranih medija koji služe tu isto tako kao oruđe u rukama tih uzurpatora. Dakle, tu nema nikakve svrhe ni da je ušla opozicija, ova koja se trenutno naziva opozicijom, jer to nije opozicija, to je lažna opozicija, ako koristimo najlepši rečnik, najpristojniji rečnik koji bi mogli da koristimo za takve ljude, a inače to isto jedna gomila izdajica, veleizdajnika, koji su se već dokazali tokom svojih 12 godina vladavine i svih ovih godina dok su kao zvanična opozicija. Imamo ljude koji se izdaju već godinama, decenijama zapravo kao patriote i patriotska opcija, a u stvari su se pokazali na delu kao
isto tako veliki izdajnici i veleizdajnici kao i svi ovi drugi koji su tu oko njih. Čak su se izdružili, napravili koalicije i sve se to svodi samo na to da se uspe, da se uđe u taj parlament, da se uđe u taj sistem, da se opstane u njemu kako bi imali sredstva za finansiranje svog lagodnog života bez rada, bez ikakvog prihoda, bez ikakve dobrobiti za narod i za državu, što je u stvari osnovna funkcija ljudi koji su na tim mestima koji treba da doprinose opštem dobru, kako bi se iz tog opšteg dobra odvojio jedan deo za njih kao službenike države koji moraju da budu nagrađeni za svoj rad. Onoliko koliko je to u skladu sa stanjem u državi, a ne da se tako nesrazmerno deli njima, a drugima da se zakida i da se otima od naroda. Dakle, potpuno je besmisleno govoriti o Skupštini, o radu Skupštine, uopšte o političkom životu u Srbiji, jer to ne postoji. Zato je neophodno sve to rasturiti i napraviti novu, naravno, posle ustavotvorne skupštine, koja bi donela nove zakone i uspostavili novi društveno-politički poredak. Ja lično smatram da bi trebalo skupština da bude trodomna, ali ako narod to neće da shvati, čak ni posle objašnjenja, nemamo vremena sada za tako detaljno objašnjenje, da se to uradi, da se to pretvori i preobrati u dvodomnu skupštinu, kako bi barem bilo neke mogućnosti za kontrolu rada jednog doma od strane drugog, to jest uzajamne kontrole, i da ne bi tek tako prolazilo sve i svašta, kao što vidimo sada da se sprema taj neki zakon o povredi psihičkog mira ili tako nešto, što je veoma lako da prođe kroz ovakvu skupštinu gde nema nikakve opozicije i gde je samo jedan dom i gde sve može da ode direktno predsjedniku na potpis. Iako, ponavljam i naglašavam, nezakonita je cijela skupština, sve je iluzorno, sve je laž i prevara, nemaju nikakvu vrednost, nikakvi akti koji oni donose i sve to mora biti automatski, ne samo mora biti, nego već jeste automatski poništeno, a mora se proglasiti zvanično poništenim nakon dolaska na vlast ljudi koji su odgovorni državnici, a ne ovi politikanti koji sada vladaju. Znači, sve ovo što se radi sada je na silu, to je nasilje nad građanima Republike Srbije, svih nacija, svih vera, svih doba, svih godišta i svih polova. Tako da tu nema dvojbe oko toga da li imamo skupštinu ili nemamo, to je samo političko oruđe u rukama jednog psihopate koji potpuno i beskrupulozno maltretira i teroriše sopstveni narod. I u ovom slučaju se radi opet o nepostojanju onoga o čemu me pitate. U ovom slučaju to su mediji. Mediji ne postoje u onom smislu kako bi trebalo mediji da funkcionišu, kako je po definiciji, po suštini samog bića tih medija, to ne postoji. Očigledno je da ima, na primjer, u tom virtualnom svetu na internetu nekoliko, poput ove televizije, poput ovog programa, gde postoji mogućnost da neko ko drugačije misli, ko drugačije radi, ko želi nešto drugo da uradi u Srbiji, da se pojavi da kaže nešto, ali na ovim moćnijim medijima, da upotrebim tu reč, koji imaju pristup svim domovima, kogod ima televizor ili radio, može da ih čuje i to, da kažemo, besplatno, iako se za to plaća. Oni su samo oruđe opet u rukama istog psihopate i iste grupe mafijaša i kriminalaca koji čerupaju i uništavaju Srbiju, ne samo finansijski, već i politički, to jest dovode do smrti, do uništenja Srbije, što će biti konačni ishod celog ovog procesa, ukoliko narod to ne shvati, ne okupi se i ne prestane i ne odupre se tome da to prestane, da se obustavi taj proces i da se vratimo u normalan politički život, a time i u finansijski, ekonomski, kulturološki i svaku drugu vrstu društvenog života, zbivanja, ponašanja i svega ostalog što je neophodno za jednu državu, za jedan narod da preživi i da opstane u međunarodnim odnosima i u sadašnjem trenutku u svetu. Zašto opozicija ne vrši jači pritisak na vlast? Opozicija ne postoji, kao što sam već rekao. Ovo što se zvanično smatra opozicijom i deklariše i kiti se tim tuđim perijem, to je samo jedna interesna grupa koja trenutno nema pristup pljačkanju i maltretiranju naroda Srbije.
I u tome je jedini sukob kod njih. Jedni zavide ovima koji su trenutno na vlasti, zato što su oni već to radili 12 godina, a sada već se približavamo 8. godini i ulazimo u 9. godinu ove nove grupacije koja radi to isto, samo mnogo intenzivnije, mnogo grublje, mnogo primitivnije i ogolili su ceo sistem do te mere da je to već neizdržljivo, čak i onima koji javno govore da nisu zainteresovani za politiku, ali se gade svega što vide oko sebe i jednostavno shvataju na sopstvenoj koži koliko su poniženi, opljačkani, obespravljeni i jednostavno nemaju nikakvu moć čak ni nad svojim životima, pravom na sopstveni život, pravom na sopstveno telo, kao što vidimo sada u slučaju ovih vakcina, zatvaranja, maski i svega ovoga što se, čime se iživljavaju nad narodom Srbije, nažalost u celom svetu, ali naročito u Srbiji, koja jednostavno izumire na naše oči, odumire sve što je građeno vekovima. Tako da ta opozicija, takozvana, nema nikakvu vrednost i ne sme se dopustiti, što je najvažnija stvar da se naglasi, nikako se ne sme dopustiti da u slučaju kada bude pala ova vlast, kada bude ovo sve najureno, razjureno sa funkcija na koje nemaju nikakvo pravo, niti imaju ni moralno, naročito nemoralno pravo, a naročito zbog nesposobnosti, tehničke nesposobnosti, lažnih diploma, prostakluka, primitivizma koji vlada u tim krugovima. Znači, ne sme se dozvoliti ovima koji su ranije bili i koji su saučestvovali u svemu tome već decenijama, da ponovo dođu na vlast. To je ključna stvar koja mora da se izbegne i naročito zbog toga što postoji jedna grupacija oko SPS-a i oko tog takozvanog ministra inostranih poslova, ranijeg sada predsjednika takozvane Skupštine, Dačića, koji ne biraju sredstva i koji ostaju i opstaju u svakom političkom sistemu do sada, jer su oni najbolji dokaz za ono što ja stalno pričam, da se mora srušiti, razoriti, razbiti taj sistem u paramparča, da očistiti potpuno, jer oni u tom sistemu opstaju jer su ga istvorili, to su naslednici komunizma, naslednici titoizma, i oni najbolje plivaju u tim vodama jer su ih oni i stvorili. To je napravljeno kao najbolji životni prostor upravo za tu vrstu kreatura koje su u tim partijama koje su okupljene oko SPS-a. Oni su opstali i za vreme Miloševića, i za vreme takozvanih žutih, i sada za vreme ovih crnih, koji su zacrnili Srbiju za veoma kratko vreme i upropastili sve što su mogli. Tako da, opozicija je narod u ovom slučaju. Jedina opozicija je narod, ali neorganizovan, možda i nesvestan svoje političke moći i svoje fizičke moći. Znači, ogromna većina, 99,9% stanovništva, dozvoljava da je ponižava, iskorišćava, siluje, napastuje i pljačka jedna mala grupa kukavica i psihopata koji bi se razjurili, razbežali pred besom naroda, koji je potpuno legitiman i potpuno neophodan kako bi se postigle promene i nešto izmenilo nabolje, kako bi taj narod u stvari mogao da opstane, da počne ponovo da živi životom dostojnim čoveka i da stvara i da zarađuje i da samome sebi omogući uslove za život. Ja naglašavam uvek da ne možemo da napravimo sistem, taj budući, koji će davati sve nešto narodu, nego da napravimo sistem u kome će taj narod moći svojim radom, svojim zalaganjem da zaradi, da obezbedi sebi za život i da to bude stimulans, to jest nešto što gura napred, a da naravno obezbedimo i uslove za one koji ne mogu da se brinu sami o sebi, koji su nemoćni, uvek ima 1% stanovništva kome moramo pomoći kao civilizovani ljudi, kao hrišćanska nacija, pravoslavna, svetosrpska, koji nećemo ostaviti kao što se radi u Americi, da ljudi žive na ulicama, da nemaju, da umiru od gladi, da se raspadaju. Ja sam živio u Americi, živio na zapadu, po svim državama zapada i video sam kako to izgleda od Londona, Pariza, Vašingtona, Njujorka, gde se ljudi raspadaju od kožnih bolesti, gladni i spavaju po ćoškovima, smrzavaju se tokom zime do smrti, a okolo njih je tako neviđeno i basnoslovno bogatstvo od koga oni nemaju nikakvu korist. Znači, ne možemo dopustiti da iko u Srbiji bude
svede na takav nivo da bude jednostavno zaboravljen i da bude zaboravljena humanost, ljudskost svakog ljudskog bića, ali moramo da obezbedimo uslove koji podstiču rad, samodisciplinu, požrtvovanost i tu humanost, to jest da i ti koji su najviše uspeli svojim radom da postignu, da budu stimulisani, da daju milosrđe, da omogućuju da i ti ljudi koji nisu uspeli u životu u onom materijalnom smislu, da mogu da opstanu i da prežive na dostojanstveni način. To je ono što je neophodno da se uradi. A sve dok imamo ovakvu lažnu opoziciju i lažnu vlast i lažnu politiku, mi to ne možemo da uradimo. I ovo vaše pitanje pokazuje da se većina ljudi usredsređuje samo na trenutnu stvar, na nešto što je vidljivo i što je trenutno u medijima, naročito u ovim kontrolisanim medijima, izašlo kao prvenstvena briga i prvenstveni uspeh zvanične politike, a to je taj EPS na Kosovu i Metohiji koji je predat u ruke Šiptarima. To je samo jedna od pojava koje se sada dešavaju i što je ravno veleizdaji, naravno, zbog toga što su ti finansijski, to je strateški resurs, strateški interes naše države i svaka nacija, svaka država normalna, zdrava i u kojoj vlada pravni sistem kako treba, bi to proglasila veleizdajom i kaznila na odgovarajući način. Naravno, kod nas, s obzirom sam već objasnio te stvari, nemamo mogućnosti za tako nešto još uvek, ali će naravno to biti urađeno u budućnosti. Ja bih samo naglasio da je to samo posledica, jedna od prvih posledica predaje kompletne imovine Srbije na Kosovu i Metohiju, na našoj teritoriji, američkim interesima, što je urađeno u Vašingtonu, tim takozvanim Vašingtonskim sporazumom, gde se potpuno nelegitimno, bez ikakvih ovlašćenja, jedna osoba usudila da napravi privatni poslovni dogovor na štetu zemlje, države, naroda, to dugoročnu, dubinsku štetu i predala sve u ruke stranom faktoru, jednoj stranoj državi i naravno privatnim interesima koji su u suštini povezani i jedinstveni sa interesima te države. Jer oni su veoma dobro uigrani i privatni i ti državni interesi, naročito u Sjedinjenim Američkim Državama. Dakle, mi znamo da je izvršena ogromna pljačka imovine na Kosovu i Metohiji, da ponovim, opet ispašće samo hvalisavo, ali ja sam i doktorirao na takozvani privatizaciji na Kosovu i Metohiji i postoji knjiga na srpskom o celom procesu, gde se dokazuje koliko je i kako je došlo do te prvo veleizdaje, a drugo ogromne pljačke naše imovine. Sve je do tančina razrađeno, prikazano, ali to naravno nije interesovalo nijednu od vlasti koje su vladale u poslednjih 20 godina, tako da jednostavno se nastavlja isti taj proces kao što je bilo i za vreme takozvanih žutih, gde je sada novo pečeni patriota Vuk Jeremić, koji sada glumi rodoljuba srpskog, u svoje vreme potpuno kao ministar inostranih poslova Srbije potpuno predao sve ingerencije i potpisivao razne, naravno u saučesništvu sa tadašnjim predsjednikom i celom tom klikom na vrhu. Isto je radio ono što rade sada ovi, samo mnogo intenzivnije sada nego u ono vreme. U ono vreme prvih 12 godina još su se vežbali kako to da rade, jer nisu imali iskustva u toj veleizdaji, jer su ranije bili izmešteni i nisu bili na vlasti pod Miloševićem i pod drugim režimom, ali su čeznuli za tim. I čim su se dočepali vlasti, došlo je do početka tog procesa otvorene veleizdaje koji se sada dovršava, a jedan od koraka je, i to vrlo značajan, upravo ova situacija sa EPS-om i sa gubitkom energetskih resursa na Kosovu i Metohiji. Pitanje planova za 2021. godinu, naročito političkih planova, je suštinsko pitanje srpskog naroda. Nije to samo lično pitanje mene ili bilo koga drugog.
Mi moramo da razvijemo tu svest, da samo jedinstveni, ne moramo mi da se ujedinimo u koalicije, u formalne organizacije, ali moramo da budemo svesni toga da svi mi, građani Srbije, Republike Srbije, jer smo svi u okviru tih granica sa strane posmatrani, možda i ovi koji ne smatraju da su Srbi, to vrlo naivno i pomalo maloumno u stvari tako razmišljaju, jer su i oni u okviru tog sistema koji biva maltretiran od strane međunarodne zajednice, takozvane. Znamo ko je to su zapadne sile predvođene Sjedinjenim Američkim Državama, čak i ovim Trumpom koji je dugo važio među Srbima, naročito kao neko ko će promeniti stvari, koji će, ne znam, doneti neki spas. Pokazalo se jasno tim takozvanim lažnim i privatnim Vašingtonskim sporazumom da je Trumpu isto toliko stalo do otimačine srpskih bogatstava kao i svima drugima i kao što će to biti u budućnosti bez obzira ko bude predsjednik u Sjedinjenim Američkim Državama i u drugim državama Zapada. Njih interesuje samo to blago koje mogu da otmu i da iskoriste za sebe. Dakle, najosnovnija stvar je da svi građani Srbije što više, u što većoj meri shvate da samo jedinstvenim pritiskom i stalnim pritiskom, a ja predlažem i uvek sam predlagao generalni štrajk, obustavu svega, obustavu plaćanja dugova, obustavu bilo kakve saradnje i pokoravanja ovoj neljudskoj vlasti. Više ovo nije čak ni politička, ni izdajnička vlast. Ovo je neljudska, ovo je monstruozna, ubilačka vlast koja radi na tome da fizički eliminiše narod. Ne pričam sad samo o vakcinama, o covidu, nego uopšte o njihovom stalnom delovanju u svakodnevnom životu Srbije, jer šta je drugo nego ubijanje naroda, to što ste svedeni na potpunu bedu, siromaštvo, nesigurnost, da ne možete da ishranite sopstvenu porodicu, da nemate nikakve opcije za školovanje dece, naročito oni koji nisu u Beogradu, gde sve to košta basnoslovne svote za nekoga koji živi na 200-300 evra, u nekim slučajima je čak to viđeno kao veliko bogatstvo, dok oni, baš sam nedavno čitao strategiju razvoja turizma, jedna od tačaka je razvijanje marina na Dunavu i Savi kako bi se domaći vlasnici jahti zadovoljili, to jest njihove potrebe da parkiraju, to jest da ukotve svoje jahte za taj rečni turizam i za uživanje na našim rekama. Znači, dok neko nema hleb da jede, što se kaže, ne može da leči decu, dok se deca leče onim porukama preko telefona, a zdravstveni sistem se raspada i ne brine o tome da koristi svoja sredstva zvanična koja postoje u budžetu za izlečenje, za barem pokušaj izlečenja te dece, mi ne možemo ništa da uradimo. Znači, potrebno je potpuno obustavljanje svih aktivnosti, a mi smo već videli zbog ovog COVID-a, to je možda i blagoslov u neku ruku, da su ljudi videli da neće nestati ako budu zatvoreni par nedelja ili par dana, ali će poslati vrlo jasnu poruku, jer je veoma velika stvar ta razlika, preokretanje na glavačke toga da ste vi bili žrtva i nad vama je vršeno nasilje i tortura, a kada vi to okrenete motiku ili batinu na drugu stranu i vi je uzmete u svoje ruke, onda je potpuno druga stvar kada oni vide da narod može da zaustavi celu aktivnost države i dok mi to ne uradimo, ne primoramo sve njih da podnesu neopozive ostavke, da se uklone i da dođe do formiranja vlade nacionalnog spasa, do prelazne vlade, koja će onda veoma pažljivo da napravi uslove za nove izbore i za pravila u medijima, znači da se stave mediji pod jednu kontrolu te privremene vlade, bez obzira na sva garantovana prava. Ovo je vanredno stanje koje je u vezi sa opstankom nacije. Oni su nam već pokazali da je opstanak nacije, znači jedna kategorija koja je iznad svih zakona i prava i ustava, jer su zatvarali narod pod izgovorom da se to radi za spas nacije i države. Sada to isto narod može da uradi sam i da to iskoristi kao presedan, da kaže mediji ne mogu više da rade po tim pravilima po kojima su radili, već po novim pravilima koje će omogućiti svim opcijama, osim ovih koji su već bili na vlasti i u starom režimu i ovom sadašnjem, da mogu da izađu na izbore za ustavotvornu skupštinu, kako bi ta onda ustavotvorna skupština napravila pravila i ustav za novi
društveno-politički poredak u Srbiji koji bi onda mogao da funkcioniše u korist naroda i da stavi čoveka kao središte interesovanja i brige države, a ne kao nešto što služi samo za izrabljivanje. Nama je čovek najviša vrednost i ne smemo to da zaboravimo. Zdravlje tog čoveka i psihičko i fizičko i razvoj, naročito mladih, njihovo pravilno obrazovanje, pravilan odgoj mladih generacija, da znaju ko su, šta su prave vrednosti u životu, kako bi mogli da naprave i da izgrade novo društvo u kome će vladati druge vrednosti od ovih koje se propagiraju već poslednjih 20 godina, da ne pričamo od onih od 44. kad je počela zapravo ta zvanična poslednja okupacija Srbije, koja nas je najviše i unakazila. Tako da to je nešto što bi trebalo da bude naš plan za 2001. Ali isto tako da ne bude dugoročan, nego kratkoročan plan, znači da se vrlo brzo izvrši kako bi već u 2021. mogli da krenemo u te druge korake koji su pravljenje novog sistema i onda da se počne da gradi država na potpuno novim osnovama kako bi imali državu u kojoj bi mogli da živimo kao dostojanstveni ljudi koji imaju neku bezbednost i neku budućnost ispred sebe. Na kraju neka poruka lična. Prvo moram da kažem da ne smatram da sam ja neka važna ličnost koja bi mogla da daje neku poruku celoj naciji, ali evo, opet smatram da svaki Srbin ima pravo da, svaki građanin Republike Srbije treba da ima pravo da poruči nešto svojim sugrađanima, svojim sunarodnicima, svojim braći i sestrama, a to bi bilo, neću reći molim vas, pošto nije to dobar pristup, već sugrađani, udružimo se, ujedinimo se radi opstanka, radi preživljavanja, bukvalnog preživljavanja, ne samo nas, naše generacije, ja sam već stariji sredovečan čovek, nego zbog ovih mladih ljudi koji pred sobom imaju ceo život, a koji izgleda da će biti samo ropski i da će biti svedeni samo na puko roblje koje će možda čak i biti eliminisano fizički iz ovog sveta, jer se vide kao višak, kao nešto što je nepotrebno u očima svih ovih psihopata koji sada vladaju celim svetom. Stoga, da bismo uspeli nešto da uradimo, da sebi damo dostojanstvo, da povratimo, čak i mi koji smo u dijaspori, koji možda izgleda ljudima u Srbiji da je nama lako i da nam je sve potaman, i nas boli sve to što se dešava u Srbiji, jer većina nas ima porodice, ima svoju braću, sestre, majke, drugu rodbinu, prijatelje i celu svoju kulturu i civilizaciju srpsku, ostalo nam je tamo i mi smo veoma zainteresovani za to. A naročito ljudi koji žele da se vrate tamo i da budu ponovo deo svog naroda u svojoj državi. Stoga smatram da treba da se ujedinimo svi u jednom cilju, da srušimo sve ovo što sada postoji, jer je to jedan monstrum koji nas sve uništava, jede, razara i fizički i psihički i na svaki mogući način, naročito finansijski, što opet dovodi do te propasti u svakom pogledu, jer siromašan, obespravljen čovek gubi svu životnu volju i postaje jednostavno jedno oruđe, postoje rob koji nema nikakva prava i koji nema u stvari ni volju, ni želju, ni za život, a kamoli za moć da ovlada svojim životom i da se vrati u to stanje pravog, u stanje života pravog čoveka, dostojnog čoveka, a naročito Srbina, što mi znamo iz naše prošlosti. Eto, to bi bila neka konačna poruka. Hvala na pažnji, nadam se da smo se razumeli.